Dobar dan svima. Evo, upravo pratite naš tutorial vezan za Zoom platformu. Ovo je naš prvi tutorial od 3 koji smo podijelili tako da vama kao korisnicima bude lakše da u 3 segmenta naučite da koristite Zoom platformu koja je jedna od vodećih platformi za organizovanje sastanaka i seminara. Zoom najlakše možete da zamislite kao konferencijsku salu u kojoj imate mogućnost učestvovanja u raznim sastancima i seminarima. Kao i svakoj konferencijskoj sali postoji domaćin sastanka i član sastanka. Domaćin sastanka je osoba koja organizuje sastanak i koja poziva članove da se pridruže tom sastanku i da ravnopravno učestvuju u njemu. Da ne dužim mnogo samu teoriju o Zoom platformi, Zoom je jedna od vodećih platformi za organizovanje sastanaka jer je veoma pristupačna i omogućava svim korisnicima veoma jednostavno korišćenje i samo učešće, kako učešće tako i organizovanje sastanaka. Ono što ćemo obraditi u ovom prvom tutorialu jeste kako da napravimo nalog na Zoom platformi i da se prijavimo u Zoom, odnosno da možemo kasnije koristiti Zoom platformu. Ono što je najvažnije, što želim da napomenem za korisnike čitača ekrana JAWS for Windows, da postoji set skripti, JAWS skripti za Zoom. Od JAWS-a 2019 taj set skripti je ugrađen u sam JAWS, a ako koristite neke starije verzije, taj set skripti mora da se preuzme i mora da se instalira. Ali od JAWS-a 2019 taj set skripti je ugrađen u sam JAWS, tako da nekakva instalacija dodatna ili neko dodatno podešavanje nije potrebno. Postoje dva seta skripti, jedan je osnovni koji je potpuno besplatan, a drugi je napredni set skripti koji podržava više određenih tasterskih prečica koji se plaća, ali ja vjerujem da svi od vas koristite JAWS 2019-2020 zbog verovatno kapaciteta vašeg operativnog sistema gdje je neophodno koristiti neke od novih verzije JAWS-a, ali ako koristite neku stariju nije problem, znači skripte možete nabaviti, možete se obratiti na moju e-mail adresu, to je daremc86@gmail.com, znači daremc86@gmail.com, gdje vam mogu pomoći da dođete do samih skripti za JAWS ukoliko koristite stariju verziju od JAWS-a 2019. Još šta želim da napomenem jeste da ja trenutno ovaj tutorial radim sa sintetizatorom glasa za srpski jezik. Ako želite da slušate na engleskom komande Zoom platforme, u bilo kom trenutku možete da promenite sintetizator na neki od sinteza koje su dizajnirane za engleski jezik. Znači, postoji JAWS komanda Control, Insert i slovo S. Select a voice profile dialog. Default combo box. Alfa numarica. 1 of 5. OK. I znači mi ćemo odabrati Eloquence. Eloquence. 2 of 5. Koji dolazi uz sam čitač ekrana JAWS for Windows. Sama sinteza Eloquence dolazi uz JAWS i pritiskamo Enter taster u ovom dijalogu. I kao što čujemo, mi smo se prebacili da slušamo sada JAWS na engleskom jeziku. Da ponovim još jednom komandu, Control taster držimo, pridružujemo mu Insert taster koji također držimo i pritiskamo slovo S na tastaturi, S kao Sierra.
Select the voice profile dialog. Default combo box. Eloquence 2 of 5. OK. I vraćamo ga Alpha America 1 of 5. na profil za naš jezik. Kod mene je to Folder view Alphanum. list view. Not selected korpa za otpatke. 1 of 16. Kod mene je to Alphanum glas. Još jedna komanda koja je vrlo bitna koju ću ovdje reći jeste komanda sticky keys, a namijenjena je za osobe sa invaliditetom koje ne mogu da koriste sve prste ili nemaju jednu ruku. Ova komanda omogućava da modifikacijske tastere Ctrl Alt Shift ne držimo, već da ih pritisnemo jednokratno, a zatim im dodamo sljedeći taster. Postoje osobe koje ne mogu da pritisnu i drže recimo više tastera kao što su Ctrl Alt Shift i pridružim drugi taster, već ova komanda omogućava da to radimo odvojeno. Sticky keys se u bilo kom trenutku aktivira pritiskom 5 puta na Shift taster, lijevi ili desni, svejedno. To je komanda koja dolazi uz naš operativni sistem Windows, počevši negdje od Windowsa XP pa nadalje. Znači pritiskamo 5 puta Shift. Lepljivi tasteri. Da button. Čuli smo bip i pritiskamo Enter. Znači lepljivi tasteri, on je rekao da li želimo da uključimo, da, pritiskamo Enter. Enter. Flashback Express 5 recorder. I mi sada pritiskamo, znači pokušat ćemo Ctrl, Insert i slovo S. Da pritisnemo, izlazimo na desktop, znači pritiskamo Windows i slovo M. Windows M. Desktop. Isključio se, pošto on smatra da ja mogu da pritisnem. Lepljivi tasteri. Enter. Flashback Express 5 recorder. Znači idemo Windows i slovo M. Windows M. Desktop. Znači ja sam pritisnuo kratko Windows i slovo M. Sada ću pokušati da pritisnem Ctrl Insert S. Znači pritiskamo Ctrl, Insert i slovo S. Znači sada. Ctrl S. Ne, on je, znači nije zapamtio Insert, ne znam, nažalost ne prepoznaje pošto Insert JAWS taster koji se koristi samo sa JAWS čitačem ekrana. Probat ću još jednom, Ctrl, Insert i S. S Skype, 9 of 16. S. Ne, nažalost ovu komandu ne možete da koristite sa sticky keys, zato što je to JAWS komanda. Ali možete da koristite bilo koje druge tastere, recimo Alt F4 za zatvaranje programa, Ctrl S za čuvanje dokumenata, Ctrl Escape, evo recimo probat ćemo Ctrl, pritisnemo kratko i Ctrl Escape. Pridružujemo mu taster Escape. Znači kod sticky keys koristimo tako što pritisnemo kratko Ctrl Alt ili Shift, zatim ga otpustimo i pritisnemo sljedeći taster koji uključuje određenu komandu. Znači ako nam je potrebno Ctrl Escape za otvaranje startog menija, pritiskamo Ctrl kratko, zatim ga otpustimo, pritisnemo Escape taster, Ctrl Escape, okvir za pretragu edit i otvaramo start meni. Ctrl Escape, desktop, kako zatvaramo, kako odnosno isključujemo iz sticky keys? Tako što pritisnemo Ctrl Alt taster zajedno i čujemo signal bip, što znači da je sticky keys isključen. Znači uključujemo ga 5 puta Shift. Lepljivi tasteri, Enter, Flashback Express 5 recorder. I isključujemo ga pritiskom na Ctrl i Alt zajedno. Tako je. Ako nam naravno nije više potreban ili kada za računar sedne osoba koja ne koristi sticky keys, koji sticky keys nije potreban, jednostavnim pritiskom na Ctrl Alt može da ga isključi. To su dvije komande koje sam želio da napomenem odmah na početku ovog tutoriala. Promjena sinteze govora. Windows M, desktop. Znači Ctrl držimo, Insert taster držimo i pritiskamo slovo S. Select a voice profile dialog, Eloquence. Folder view list view, Skype 9 of 16.
I znači menjamo sintezu govora strelicom gore dolje, odaberemo željeni sintetizator i pritisnemo Enter taster. Ponovo pritiskamo Ctrl Insert S da vratimo, Select the voice profile dialog. da Default vratimo combo box, element. sintezu Microsoft Mobile Factory. SAT5X6. i znači biramo željenu sintezu strelicom gore ili dolje i pritiskamo Folder Enter view list view. taster. Sada ćemo da pređemo na kreiranje zoom naloga. Kako to radimo? Tako što otvorimo naš internet browser. Ja otvaram Microsoft Edge. Microsoft Edge. 5 enter. Selected. About blank. Traka aplikacija toolbar. Traka adresa i traka za pretragu edit. I pozivam stranicu Zoom, znači www.zoom.com. www period z o m period c o m I enter. pritiskam Selected. Enter taster. www.zoom.com. On će sada Video otvori, conferencing web. evo ga, on će sada otvori Zoom stranicu i ja polako idem strelicom dolje do dugmeta Sign Up. Skip to resource. 1 to link to labs support resource visited link product info link to plan product information join up link to link sign up it a free button. Znači imamo iznad dugme Sign In da se prijavimo ako već imamo kreiran nalog i imamo ispod dugme Sign Up, znači da se registrujemo, odnosno da otvorimo novi nalog. Pritiskamo Enter na Sign Up. Enter. Video conferencing webinar screen sharing Zoom. Sign up it a free button. Sign up Zoom. Sign up Zoom. Sign. I otvara nam se stranica Sign Up za registraciju. Skip to main content restrict. Idemo dole. Product information. Da ne bismo čitali sada tekst sa stranice, u svakom web browseru postoji par vrlo važnih prečica za korisnike čitača ekrana, a one omogućavaju skok na određene elemente u web stranici. Mont button menu. Evo ga. Znači nije dobro učitao stranicu. Mi znači sada... Heading level 1 for verification please confirm your data link. Blank. Meetings navigation region end. Link. Evo ga, znači on treba da nam da mogućnost da odaberemo dan, odnosno datum rođenja. Mi ćemo od početka strane, znači pritisnuti slovo Here are no edit boxes on the... C da skočimo na prvi combo box. Znači najbolje je kada ovo radite da sami upoznate stranicu, znači da sa Ctrl Home skočite na početak strane i strelicom dolje polako iščitavate red po red. Request 1 link to support resource. Evo ja to sada radim. Link to planas product meetings join meeting link to labs link sign up it meetings navigation link. Blank. Heading level 1 for verification please confirm your date of birth. Kaže for verification please confirm your date of birth. Znači za verifikaciju potvrdite datum rođenja. Month button menu to labs list box. Ovdje biramo month, znači mjesec kada smo rođeni. Evo ja ću sad month list box. Jan, Mar, odabrati juli. May, Jun, Juli, 7 Pritiskamo 12. Enter. Enter. Month juli button menu. Month list box. Jun, 6 juli, enter. Month list box. Enter. Month juli button menu. Tako, pritiskamo Enter kada ga odaberemo. Vraćamo na Virtual PC kursor plus na numeričkoj tastaturi da zatvorimo Forms mod u JAWS-u. Znači za ovo već bi trebalo da poznajete JAWS dovoljno da znate kako se aktivira i deaktivira Forms mod. Znači kada smo na nekom polju obrasca, da li je to list box, radio dugme, checkbox, edit polje na web strani, sa Enter aktiviramo Forms mod, a sa plus na numeričkoj tastaturi vraćamo se znači u normalan pregledni kursor mod gdje možemo da iščitamo dalje stranicu. Daj button menu to lapsed list box. Month juli button menu to lapsed. Sada kaže month juli. Da vidimo day. Daj button menu to lapsed. Sada biramo dan. Enter. Znači kada smo rođeni dobrat ćemo 26. Daj list 3 10. Znači kada sam pritisnuo Enter na ovom polju, 16, uključio se Forms 17, mod i strelicom 18, dolje ili 19, gore biram 19, 20,
20, biram datum, 20, 25, odnosno dan. 26, 26, pritiskamo Enter, daj 26 button menu, vraćamo se sa plus na numeričkoj tastaturi, znači na normalan PC kursor, virtual PC kursor, idemo dalje, year button menu collapsed list box, year, odabiremo godinu, idemo Enter, enter, year list, odabrat ćemo godinu sada, strelicom dolje, 2006. 1996. 1987. 1979. 1974. tako je, pritiskamo 47, Enter, 120, Enter. Year 1974 button menu. Virtual PC kursor. idemo dolje Continue button. i imamo dugme Continue, pritiskamo Enter Enter. da Continue pređemo button. na Your work sljedeći email korak. address edit has pop-up. On nam je sam sada aktivirao znači formu, obrazac, i gdje se od nas očekuje da unesemo važeću email adresu. Upisat ćemo je. V E R A D E S P O T O V I C 9 at G M A I L period C O M. Upisao sam mail adresu. Vraćamo se na PC kursor, pritiskamo plus na numeričkoj tastaturi Virtual PC cursor. i idemo strelicom dolje. Zoom is protected by red wrapper. Link privacy policy. End. Link terms of apply. Sign up button. I aktiviramo dugme Sign up. Pritiskamo Enter. Enter. Sign up free Zoom. Sign up free Zoom. Video conferencing, web conferencing, video. Evo, znači on nas je sada vratio da vidimo šta se desilo. Skip to main request Idemo 1.8 polako link to strelicom support dolje. menu. Da iščitamo sadržaj web strane. Resources navi visit product link to plan connect product in meetings join a meeting link to lapse link signing sign up it meetings navigate link blank www sent an email to veradespotovic9gmail.com. Evo, kaže, mi smo poslali email na određenu adresu, znači adresu koju smo mi naveli, i potrebno je, znači, da kliknemo na link iz maila kako bismo završili proces registracije na Zoom. Click the confirmation link in that email to begin using Zoom. Kaže, click the confirmation link on that email to begin using Zoom. Znači, mi sad moramo da otvorimo mail, stranicu za, znači, Gmail. If you did not receive the email, If you not received the email, znači ako niste dobili mail, resend another email button. resend another email. Imamo dugme, znači da nam ponovo pošalje dugme za ovaj email za Zoom, odnosno email potvrde za registraciju naloga. Ja ću sad otvoriti mail, Heading level 2 link about. znači pritiskam Ctrl L da otvorim polje za adresu Control. Track aplikacija toolbar. Gmail.com. Selected. i pritiskam Enter. Enter. Znači, pošto već ne moram da kucam Gmail, on ima automatsku dopunu. Main virtual PC cursor. Pošto Nepročitano ima automatsku dopunu, znači dovoljno da počnem da kucam adresu, on će automatski da upiše ostatak adrese. Znači ako imamo neku adresu u istoriji, pretraživanja i pregledavanja, dovoljno da počnemo da kucamo naziv web adrese, on će automatski da dopuni ostatak. Znači ja sam ukucao gm i on je automatski dopunio gmail.com i samo sam pritisnuo enter, zato nisam kucao cijelu adresu. Idemo sada, znači, da proverimo mail, da vidimo da li nam je stigao link za potvrdu za aktiviranje Zoom naloga. Idemo Ctrl Home. Pristigla pošta je. Visited link preskoči na sadržaj. Pretraži. Ja ću sada preskočiti. Pretraži. Podrška postavke. Google novo button. Google račun. Darko Milošević. Darem co sam enter. Banner region. Moram ovdje, pošto znači imam više mail naloga. Link promjena. Darko Milošević. Darem co sam. Link upravljajte s. Visited link Vera Milošević. Enter. Collapsed. Znači otvorit ću Gmail. Google račun. Vera Milošević. Vera Despotovic 9 Gmail. Ovaj nalog, pošto imam više naloga. Jer ja već na svom nalogu imam registrovan Zoom, pa sam morao da registrujem na drugi nalog kako bih vam pokazao kompletan proces registracije. Pristigla. Nepročitano Zoom Play se activate your Zoom account 1033. Evo ga, Zoom, activate your Zoom bez account. Zvijezdice bat Zoom. Link Play se activate your enter. Main region. Grid. Otvorit ćemo ovu poruku. Znači, please activate your Zoom account. Znači, molimo aktivirajte vaš Zoom nalog.
Idemo sada strelicom dolje. Pristigla pošta button. Ukloni oznaku button. List of 1 items. Heading level 3 zoom no reply zoomus. 10:33 prije 3 bez zvijezdice odgovori button. Više button main prima ja. Vi ako koristite neki mail klijent tipa Mozilla Thunderbird, Outlook Express ili nešto drugo, znači vi ćete primiti ovu poruku onako kako je primate u tom mail klijentu. Znači isto ćete imati link na koji kada kliknete otvorit će se Zoom stranica gdje ćete potvrditi nalog. Prikaži pojedinosti button menu. Odgovori više. Link graphic sign in. Welcome to Zoom. Evo ga, welcome to Zoom, dobrodošli u Zoom. Send mail link vera despotovic 9gmail.com. Exclaim. 140392 taj. To activate your account. Please click on the button below to verify your email address. Link at the account. I, znači kaže, to activate your account, please click on the link below to verify your email address. Ima dolje link, activate account. Enter. Pritiskamo enter. Activate your account Zoom. Evo ga. List of 8 items. Znači otvorila se Zoom stranica za aktiviranje naloga. Idemo dolje. Skip to main con resource request. Link to labs support resources. Preskočit ćemo ovu navigaciju. Link to labs plana separate zone product meetings join meeting. Link to labs menu host meeting. Link signing. Sign up meetings navigation 1 account info. 2 invite to request. 3 test meeting. Heading level 1 welcome to Zoom. Welcome to Zoom. Welcome. Your account has been success created. Your account Please has list your been name and success created. Znači ovdje će nam sad tražiti da unesemo naše ime. first name. First name edit has pop-up. I upisujemo naše ime. V-E-R-A. Možemo tabom da pređemo na sljedeće polje u obrazcu, ali ja ću se vratiti na normalan pregledni virtualni kursor sa plus na numeričkoj tastaturi. Virtual PC cursor. Idemo dolje. Last name. Last name, ovdje upisujemo prezime. Blank. Edit. Has pop-up. Last I L O Š E V I Ć. Idemo. Virtual PC cursor. Ponovo se vraćamo iz forme. Password. Password, znači ovdje upisujemo šifru s kojom se prijavljamo na Zoom. Blank. Password edit. Has pop-up. Star. Pass star star star. Star 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 star. Escape. Ja sam Virtual upisao PC neku cursor. šifru. Password must. List of 4 ite. Password must. Password must, znači ovdje imamo jednu malu deskripciju, odnosno opis šta šifra mora da sadrži. Znači da biste znali i olakšali sebi prilikom stvaranja šifre, odnosno prilikom biranja šifre za prijavljivanje na Zoom. List of 4 items. Bullet have at least 8 characters. Mora imati najmanje 8 znakova, Bullet have at least 1 letter ABC. mora imati najmanje jedan znak ABC, znači jedno slovo, Bullet have at least 1 number 1 2 3. mora imati najmanje jedan broj. Bullet include both uppercase and lowercase characters. Uključivati mala i velika slova. List end. Confirm password. Confirm password. Password edit. Password edit. Password star 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 star. Escape. Are you signing up on behalf of a primary or secondary 12 institution? Group start. Are you signing up on behalf of a primary or secondary 12 institution? Ovdje nešto kaže da li se prijavljujete primarno ili secondary K-12 institution, iskreno ne znam šta je to. Yes, radio button not checked. No radio button checked. Space. Are you signing up on behalf of a primary or secondary 12? Da li se pridružujem behalf on, znači i za primarne ili sekundarne institucije, ne znam, ja sam stavio ne. Press enter or space to select. Group end. By signing up I agree to the. By signing up I agree, znači prilikom registracije slažem se sa Link privacy policy. polisom privatnosti End. Link terms of service. i uslovima usluge, znači terms of service. Continue button. Continue. Enter. Password edit. Bullet. Evo, znači nismo ispoštovali pravila šifre, znači ja sam stavio mala slova, moram jedno veliko. Home. Space. Star. Ponovo Escape. ću upisati šifru. Password must. List. Bulletin list end. Confirm password. Confirm password, znači ponovo kucamo Confirm šifru. password doesn't match. Top of space. Star. Escape. Are you signing? Group. Yes, radio button not checked. 1. No radio button checked. Press enter or group end. By link private end. I znači ponovo idemo continue. Enter. Continue button. Evo ga. Alert. Sačuvaj lozinku, zatvorima aktivate. Ok, znači nećemo da čuvamo lozinku. Alt shifta. Sačuvaj lozinku.
Sačuvaj button. Prikaži lozinku button. Nikad button. Enter. Ne moramo Aktivate da your čuvamo account. lozinku, vi možete. Skip to main content. Da vidimo šta se sad desilo. Idemo dolje. Navigation region end. 1 account info. 2 invite col. 3 test meti. Heading level 1 don't zoom alone. Invite your col to create here link here invite. Name domain com. Name domain com virtual Ovdje nam sada nudi da pozovemo nekoga, znači da napravimo prvi sastanak. To ne moramo. Name domain com. Edit virtual name domain com. Name virtual link add group start faza za 58 link add another email. Add another email. Znači ovdje možemo da dodamo neku kolegu. Recept requires verification. Iman link privacy. Link terms. Group end. Invite button. Skip this step button. Skip this step. Enter. Ići ćemo Skip ovdje. this step button. Znači preskoči ovaj korak. Skip this step button. Page has 7 regions. Activate your account Zoom. Skip to main content. Request demo menu. Znači ponovo ćemo preskočiti u navigaciju. Vera Milošević basic button menu collapsed menu. Evo, znači on je napravio nalog. Rekao je Vera Milošević basic. Znači osnovni korisnik. Meetings navigation region end. 1 account. 2 invite col. 3 test. Heading level 1 start your test meeting. Evo start your test meeting. Excellent. Your personal meeting URL. Excellent. Now it's your link https link start meeting now. Go to my account button. Go to my account. Evo, Enter. znači nećemo start meeting, nego ćemo ići go to my account i na ovaj način smo završili proces registracije. Ja ću sada da se odjavim da vam pokažem kako se prijavljujemo sa nalogom. My profile Zoom. Jedan link to super link product meeting schedule join nam link to lapsed menu host meeting Vera Milošević basic button menu to lapsed menu. Pritiskamo ovdje enter da se odjavim. Sign out. Sign out. Da bih vam pokazao prijavljivanje na Zoom. Leaving menus. Video conferencing web conference alt 4. Zatvorit ću sve sada. Ponovo ću otvoriti Zoom stranicu. Znači idemo na desktop. Windows M, desktop, folder view list view, Microsoft Edge, pritiskamo enter. Enter. Nova kartica Microsoft Edge. Traka aplikacija toolbar. Traka adresa i traka za I otvaramo stranicu www.zoom.com. www.zoom.com. Pritiskamo enter. Enter. Video conferencing, web conferencing, webinar. I sada stranicom dolje potražimo link sign in. Znači, kada smo se registrovali, išli smo na sign up, a prilikom prijavljivanja idemo na sign in. Idemo stranicom dolje. Skip to main, preskočit ćemo u navigaciju. Visited link graphic product link to planas, product meetings, join number, link to labs, link signing. I evo ga, sign in, pritiskamo enter. Enter. Video conferencing, web conferencing, webinar, screen sharing, Zoom, email. U polje email, znači koje nam je prvo, upisujemo email adresu s kojom se prijavljamo. Znači, upisat ćemo email adresu na kojoj smo malo prije kreirali nalog. Invalide radespotvic9@gmail.com. Idemo, vraćamo se na PC kursor, isključujemo Forms mode, idemo dolje stranicom. Password. Vera Despotovic9gmail.com. Password edit home. Space. Upisujemo lozinku. Star. Escape. Idemo dolje. Link forgot. Imamo link forgot. Ovo koristimo ako zaboravimo lozinku, da možemo da restartujemo lozinku, odnosno da dobijemo drugu lozinku. Ukoliko smo zaboravili koja nam je šifra, znači ne možemo da se prijavimo. Kada pritisnemo ovdje enter, upisat ćemo email adresu i na našu mail adresu će nam stići link za resetovanje lozinke. Zoom is protected by REDS, link privacy policy end, link terms apply, sign in button. Imamo dugme sign in, znači prijavi se. Stay signed in checkbox checked. I ispod imamo stay signed in, znači da nam ostane prijavljen, da ne moramo svaki put da se prijavljamo, već znači kada
odemo na www.zoom.com, znači da nam on automatski bude već prijavljen. Znači mi ovo možemo isključiti ili uključiti, zavisi od toga šta želimo. Neka ovo sada ostane uključeno, što preporučujem i vama, znači da se ne bi svaki put prijavljivali, nego znači da se prijavimo jednom i on će ostaviti zapamćene podatke za prijavu, tako da svaki put kada pokrenete Zoom stranicu bit ćete automatski i prijavljeni. Idemo Sign in button. gore stranicom na Sign in button, pritiskamo Enter Enter. Sign in Zoom. Sign in Zoom. i sada ćemo se prijaviti na naš nalog. Alert. Alert. Sačuvaj lozinku. Ok, možemo sačuvati lozinku. Alt shifta. Sačuvaj lozinku. Sačuvaj lozinku modal dialog pritisk. Zatvori button. Nikad button. Sačuvaj button. I znači idemo na Alert. sačuvaj Lozinka button. je sačuvana. My profile Zoom. My. Evo ga, znači otvorio je My Profile, što znači da smo mi sada već na našem nalogu, koji naravno možemo koristiti, možemo inicirati sastanak, odnosno hostovati sastanak, možemo se pridružiti postojećem sastanku ako nas neko pozove. Znači mi sada ćemo, kada kreiramo profil, mi ako se pridružimo nekom sastanku, on će pokazati na tom sastanku naše ime koje smo stavili na profilu, ali za korišćenje sastanaka nije nužno da imate Zoom nalog, ali ako hostujete sastanak svakako jeste. Tako da u ovom prvom tutorijalu naučili smo kako da registrujemo Zoom nalog, znači išli smo korak po korak od početka registracije do samog kraja i naravno ono što je najvažnije, naučili ste kako da promijenite sintetizator, znači ja ću sada ponovo to uraditi, Ctrl Insert S. Select avoid eloquence. I sad možemo da čitamo Zoom stranicu. Meetings navigation region. Evo, znači sada slušamo tekst na engleskom. Schedule a meeting menu. Schedule a meeting, malo ću ga usporiti. Slower. 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 Join the meeting menu. Link collapse menu. Host a meeting. Vera Milishevich. Basic button menu. Collapse menu. Znači mogu da se odjavim. Meetings navigation region end. Side navigation navigation region. Separator. Group start personal menu list. Personal menu. Profile menu. Meetings menu. Profile. Profile menu. Meetings menu. Meetings. Webinars menu. Webinars. Znači, ok, vratit ćemo ponovo sintezu, znači Ctrl Insert S. Select the voice alpha numerica. One of I znači vraćamo sintetizator govora. To bi bilo sve što se tiče prvog našeg od 3 tutoriala vezana za Zoom, gdje smo naučili da uspješno kreiramo nalog, koji ćemo naravno kasnije koristiti u samoj Zoom platformi, prilikom prijavljivanja, prilikom hostovanja sastanaka ili pridruživanja sastanku. Naravno, ono što još treba da kažem, a nije toliko bitno za članove koliko je bitno za domaćine sastanaka, jeste da je ovo osnovni plan. Mi kad kreiramo nalog, mi dobijemo osnovni korisnički plan koji uključuje sastanak ograničen na 45 minuta, u kome može da učestvuje maksimalno 100 članova. Odabirom nekog drugog plana koji se plaća, znači mi možemo da kupimo licencu za Zoom, gdje imamo određene benefite da koristimo neograničeno vrijeme trajanja sastanaka i da sastanak može uključivati više od 100 članova. Mi u osnovnom planu ne možemo da kreiramo webinare, to možemo u planu predviđenom za koji dopušta kreiranje webinara, znači moramo da kupimo Zoom licencu koja dozvoljava kreiranje webinara, ali to za članove sastanaka, kažem, nevažno je. To se odnosi samo na one koji žele da organizuju sastanke ili webinare i da budu domaćini istih. Eto, to je bilo sve vezano za ovaj prvi segment koji se zove Zoom nalog, odnosno kreiranje Zoom naloga, i ono što je preporučljivo je da probate sami da kreirate Zoom nalog prateći ovaj tutorial, i ono što još mogu da kažem je da se vidimo u sljedećem tutorijalu vezanom za Zoom platformu.